pozdrav svima ljudi, mi ćemo danas igrati Combat 5, ali ovaj put multiplayer. I da vam pokažem odmah. Stavio sam si optiku bolju na pušku. Kao što vidite, bila je ova. A sad je ova. Dobro, to je to. Idemo na multiplayer. Evo ga. Da se malo uči, da se učita malo, da i odmah posjetite kanal, odnosno i subajte se na njegov kanal, subajte se na kanal FIFA Android Balkan i subajte se i na moj kanal isto. Dobro, da se učita sam ljudi. Sad ne znam zašto se ne učitava. Evo sad će to. Evo ga, ide. To je sam bilo tako malo. Okej. Evo ga ljudi, malo ću vam pojačati zvuk da jače čujete. Kao što vidite, optika mi je bolja. Evo ga ljudi, sam da nekoga. Ja baš nisam upraksan u multiplayer, ljudi moji, pa tako da me nemojte me kriviti. Ko šta pogriješila. Ovo mi je prvi put i da ga igram, ljudi moji. Po prvi put, ja sad igram, evo ga. Op, ajde, pucaj. Ajde, jebem ti, mam, pa kod ti još? To, ajde. A daj, čovječe. Evo ga, što mi to, ajde. Mamo ti poljubim. Čevo, nijemo to. Kad ne mogu ljudjete, kad ne mogu ti. Ova, Jarko. Mamo. 275 metara ti je dovoljno biti. Idemo. Možemo, nema nikoga, okej, idemo. A dobra je i grafika u ovoj igrici ljudi. Okej, evo ga. Nema nikoga. O, mod foko. Daj, men da ponekon i ukrade mi čovjek. I toliko ubijenjan od moj... Okej, evo ga. Izvinite mi ako vam smetaju glasovi, ovi stigli su mi gosti, pa se nemojte se ljubiti, imam puno kuću gostiju. Od danas mi je ceke rođendan 10. Ako nisam stigao nikako snimiti ujutro, snimam ga u 5 sati ovdje popodne i još uvijek su nam tude gosti. Ako ja baš u multiplayer nisam upraksan, vježbat ću ga ja izvan klipa, ljudi moji. Okej. Znači za misije je odličan poluautomatik, ali za multiplayer nije on. Za misije je meni odličan poluautomatik, ali za multiplayer nije. Pusti neku. A evo još minutu i rundu, pa ću da odigram misiju 2.
ja to gledam ko to pucao, ne. Evo ga, ljudi. Tu. To, evo ga. Evo ga, ljudi, evo ga. Sad ćemo ljudi snimiti, sad ću ljudi sad ću odigrati jednu misiju. I recite mi šta da snimam po 105. put. Šta da snimam za ovaj specijal od mjesec dana kanala. Ja sam mislila Asphalt 8 i Subway Surfers, ako iko zna koje su to igrice, pa mi napišite što ćete da snimam. Ja sam baš te dvije mislio, zato što su mi zanimljive onako. Idemo. Idemo ljudi, evo ga. Da se učita samo. Evo ga. Učitalo se ljudi. Opa, joj, zakon baš. Ko su li to moj niš? A, ovo je usporedna snimka. Što sad? Što ne? Što mi ne valja? Pa gdje? Isuse Bože, pa što mi ne valja, mama? A ove moram... Gdje meni, pa što mi... Aha, to moram, valjda. Ja mislim da mi ne valja nešto. A to ja moram tak 5-6 puta ili šta li već. Aha, finalna soba kao. Ovo je lagano, je samo jedan. Tebe moram ubit. Koga su? Tebe i tebe. Je li to? Je, ali ja mislim da mi ne valja to nešto. Uplašio sam se, znaš kako, pa šta sad? A to sam ta misija, to baš lagana bila sad misija. Evo, sad ću i još jedan level snimit. Snimit, odigrat. Treći. Kad nam depo nestane od ovoga misija, kada sve pređemo i jedno ću onda tijan 2 samo multiplayer od ovoga rokat. I izbacit ću i danas Fifu ljudi. Da odmah znate, okej, evo ga. Ima puška, kako ne mogu uzeti pušku? A dobro je ovaj. Okej, da pogledamo samo. Okej ljudi. Opa, dobro. Ne. Sam prošao sam, dobro. A dobro, a me sve sam da. Sam daj kudim ljudi. Opa, mamu, a kako me ubio? Sad. Evo vas ljudi. Ja ću pauzirat i da vam neću isto. Ovu sam ja bio snimao već. Ok ljudi, kad ovu cijelu pređemo mi igricu istek, onda ću vidjeti World of Tanks da je snimam i ja slavi to sam isto htio da snimam. A mamu vam, kako me ubio? Ne, a dok se ja okrenim još. Ljudi, da pauzirat ću vam, da vam ne bude dosadno.
Ok ljudi, evo ga, jedno je bilo 5-6 videa mi je bilo za redom i nisam mogu izaći, bio je bug i neki ili tak nešto. A fuck, mamu vam idem. Da se pomaknem se da me ne ubijaju. Malo je teško je na mobitelu to, odnosno na tabletu to igrati. Ubio sam njih. I evo sad moramo ići vam. A daj pa kako? Pa sa jednim metkom. Ljudi, pauzirat ću vam ja to opet. Evo ljudi, da ih ubijemo. Nemojte na to. A bomba, možda baciti. A nešto. Sad će mi gledati neko. Ali ja vam moram otići. Okej. Vjerojatno van gdje sam. Ono što da. Okej, što se. To kako mi sumnjivo tiho. Gdje sam moram otići? Aha. A jebote, dok ja to skužim, moram ovo baciti. Moramo, jesam živo. Sad imam bombu tu, da sad ne mogu držati. Aha. To sam kao uzela mi bombu. Okej. Ništa. I ljudi. Biće i FIFA danas naravno i to bi bilo to. Vidimo se.